ahwefo meyema wakwaba famra hotline ghTV na ene ye wakwaba bi se wonya abose na ohwe sa channel abibia no se wo pe ensem a ekoso wo Ghana wiasa fa na nyina ya woni beje a eno ane se wo beko YouTube oko YouTube a na wahwehwe hotline ghTV na fe otimi akobọ we no so obo za doma bi da ho na subscribe e dia mai kama se de be ya abibia ye be ye ensem a eni gie ni enika ewu mu no na wonso watimi adwen ne bibia timi akoso ene dwumadie no dwumadie so nkokra ya ye de brewo yima no sa akode ni obetimi afre me Kensak abibia se de mu ni mu no me passe ya na ye de nsempa ye de nsem de ene brewo ene de ye de ba no ye bisa se Ghana te sen dwumadie ye dwumadie bi a abibia hotline ghTV ye de bremo na fe ya hwe se de Ghana te wa hwe wa setrem se Ghana ye ana se kosen Ghana e betimi ayi ana se timi ye bade nyina no ye da wasese ohwe enti ye de ensem pa ne ensem de ene brewo ene nyame nko ana me di dwumadie we opani kase ba ko ha ye Mr. Williams Amoako Mr. Williams Amoako wono ana ohwe a ono student for Alan asante mantem ha nyina ono ene da no ene obeboyen ama ye di se dwuma no enye eno nko a wosan e project ba ku bia ba wo se metumi Wobetumi project so ono Wobetumi aya wo so de ngina wo ntimi nye wosan di project ne bia ba ti ene ye be kono ho na fe ye bisa no project no se plan na project ne te na fe ye da baba so no akasa na dia blo didi echi na fe ye fa dwumadie no en family. All right. Mema Mr. Williams Amoako, mema wakwaba. Obani mema wakwaba edeba hotline ghTV so. Ejeso ni apeni kese. Na mpo mutse. Chidi ampo na Roma. Bibia boko. Si da so tim command ya chinye die. Na nyame na na ese da na se. Yebedi ehon komo pebre. Student for Alan. Asante mantem wona wodano se president no correct said your kind all right and e bedi hu nkomo pa ye behwe on say Alan said the air ye born man and ye say ni no fitite ye kan Alan kwadwotre maten a ono Ghana ahay say o mampani amani dwumadie bi a odie say trade and industry minister and then yenim say or to say obabidi oman so na ye bedi hu nkomo pi but enem pase ye hwe dwumadie bi ansana de daba ba so ye de aba me pese wo boa me se Ghana ni se ye Ghana foi wo pese wo ye mama pa wase de ne se me pese wo boa me wo sa kwan so mini apani medawase na mada ye tiefo a omutie na no peri ase na menchere ho ye wo asanteman mi de mechia asanteman wura otekoko so na machia His Excellency the President Nana Dankwa Akufo-Addo na machia yewura alankodwoche Martin His Excellency to be na machia Ghana fo nyina na machia obibiara otie na no pe ye wa asante achima gogo ne de ma ye fa nchia so emakurura ye oman he na kwaku sapro sakapia ono na o kase impuna na impru enu se na nanso ye me na prekope na ye me na mete na ne na afra kuma se wa kisi buodo anti me yo de shepon ono wa ye de shepon so perforce we refuse so a on start for fight ne na kwa me kwaku sapon be ma no born to brew sakapia na onana ba bia ba bibia me chiawo me se akrai na akra na no pay yankopon da roma akra umpum edi meda wasi biem Kensak na odi me ba se gaye hwe o mamba pa asede da bia me kase bi se o my Ghana eso methodist for me bo se asudie na da yenso asudie na nda o mampani na na Dankwa Akufo-Addo na His Excellency the Vice President Alhaji Mahmoud Mahomia Ankwanso but o man me no dia enti se ye hwe o man he de edinini ohwe teteno ye nananom amamre ene ye nanam tonu bi o se ye ne ara
yasase ni na eye aboden ade mayen because okasa asem na ye na nanom o ma fan easy ana o mo che Ghana ye de eto ho ye de e ma ye o mo de moja o mo de moja hye ekonche o man no ekon tokwa ade ani breso ene ne o man ke sa adu ba bi adu am mi sabre ye de ye te ha ene ye se ye hwese de Ghana mani ye fese Ghana ni na setem ye de esitie enti o mamba pa wasade ye ne se de obisa ye no se ye kaso o mamba pa wasade a Ghana eye me no dia eye wonsoso ye de edia Ghana enye na nado dan kwa bufa do ko adia na Ghana so enye ye friend say His Excellency the former President John Dramani Mahama edia eye me no dia because constitution mu say ye ni no ye di mo bi eti no ma ye kwan say ye nkoto aba na ye mfanyi akandifo because constitution mu say ye so no ye wa hoade bi anase ye wo support bi a ye betimi di a support o man no ni ya bom o man nchechiriye SCP na s3n nene obi sori a wasi Ghana enfam ye Ghana ase ye dri nyem na me be Ghana yi enti obi gina bonten na so wo to ye friend say tunshokura gu a enfam ho wo gina ba bi na se be wo to bola gu ensunsun mu a enfam ho ensuo toy ze watam ne bola gina de gugu gata ne so eno no nipa za nipa no timi ya o mama pa na nyo mama pa o yo mambofo o yo mambofo because sadi na makai no ya na mu nya to ho ache etu ho ache no na amanne ye panifo agye se afi bia no yi da ba ko disiwas e Founders Day e de kai na nanom dwumadi o mu di ye che o man si ho o man eti edu no be asi ye kai the heroes of our country eti wo ye say no etse bi chima be kai wo say ade a wo ye wo so be for heroes no papa enti for us so what I say o mamba pa untua tax untua to na start ko ni bibi ene Ghana ye wo mu no ye to ade mu a na ye Ghana for de no correct so what I say ye to ade na nkofo sum ebo your friend say president ene nkofo to say o mo ntia de so ye Ghana ni bi de all because say jatu nti ni sika ba ye de because sika ba wonya Ghana ni wonya Ghana your friend say o mamba pa your friend say obi wo ha wo say won hye Ghana hye so de kwa won fanye no kura no wo peso de be kan ho ene yakoye babuni ye yankasa ya famna ye football ye de nankasa na ye no ko fon hwe ubisa obeka jose local Premier League no yeah obeka jose omon pere ubisa obeka jose enyo no be Ghana yi na ye kwempani fo ne de omo anya didi ko hwe obi dia go twes kama obi ma so ayede na yeska okay enti na no pay mejina wo fidi kasi so na mejina Hotline Ghpage ene ya hwefo ne yetifo a mutie nyanse se ye pese Ghana ye yi a asudi ne dame no so yenye ye so e fom ho no ye ya ye betuli atire ama amanchechire ene amampeja akoso no yetimi aye na dankwa ma bi no ye so ye ni ho a enchima ka se ade a ye so empanifo eye enene ye so nya bia ye enti pia wanu hwam abrante friends Williams Amoako na otu ye fo efa ekwan ye be fa so a ye nyina na ye be o man papa yo man papa wo de ye wa fo mu de etoda se wo si wo di ya manyofo ye mpanifo ebia ya sofo ene Ghana fo ni bi anu echi a anani omudumadi omudi a awi ya wonye wafo mu de nemu ye wafo mu de se de Williams e kan say anya hwe kura no enchima be kawo de be na wuja e de ato e de ama enchima e de akawo ball atugu ana se wo de wo no ye kaka o se kwazia pofaje na kan o se ananemi amia kura e kare de bi nemu ma yen kawo din bone ho sa pepe anya ta na kwati sa pepe but that's pa Williams na yetene kano ene ye bedi nkomo ne pi Ghana etesen dwumadie ewo Hotline GHTV
eso ana wasogu so ya wani go so a ohwe no abebi ameka nse wo YouTube no a ense mebre emeta ho no na papa no de papa no wo pe papa no a e ji se oko hotline ghpagetv so na fe wanya nsempa no na no enya no nko a wo like ya na wa share so dia se wo like ya na wa share na afoforo so anya biare abebi akọ na koyesa na bibi atimi akonkan ye person also be a member and you know also subscribe ya na o like it na wa share na bibia say the wonya nsempa na watiefo so anaso ahwefo so enya nsempa ye ko yenim ene djubedie no Ghana tese no e pese ye obi enu ho no mu a wo say me pe o man na say no obi aya na ni so adi hu so person dia man peni bia o se me pe ayeri but etoda enkofo a ye wo twaka kese pa wo amamuo mu etoda e kan yen pa sa nkoyi a ekoyi nso a e kan yen wo kwampa so no eye emebu wo so a wo ye wo da emabunu enkankan school fo a mo asantima mu nyina no e de ma ala no me pese me hwe ene Ghana tese Djubedie no say na economic hardship and aba Ghana obi ahụ chere moving forward no say alan kwadwo chere maten eba be yo man pani a emebunu no ye ho beto ye okay Isaac na dawas in mada ye tifo ne ahwefo so ko a omohwe ne dai wo Ghana te say Djubedie so Hotline ghpagetv so it's a very nice question and what pisano because makoye amabridi always biano ye de yigina bebia ye kan sema mema mabun so ho hede at all a very nice question should be say makoye omabun say Ghana the way forward is say china bi hu say yewura Alan Kwadwo Chematima be president ya mo aban no beti di abo mabun na say ne say agwehemu be ne say mabun so ye de enya ewo no da bia meka say yewura Alan Kwadwo Chematima sebe wo free party bi na e bae because we hwe nipa bia na we hwe na sefi na busu na we de wo free no enti Alan Chematima be Alan Chematima e sebe wo so amanuko na amana ye Alan Chematima en chere ho the bebe 1 month ago na MPP party bi nya 30 years in the government 30 years no o man mu no ya boa amanchi chire enema bebree because time Ghana funya imugide to abamaye started from 2001 started from Yera John ajekumkufo epenso ye de ba ya 28 nyakopon amaye plant yentini ama power ene de ne namu na 2016 otwedi amponye yadom a yenya tumia yede ebu oman abesi sabre na ohwe Ghana abakwasem na ohwe MPP abakwasem untumi ni yewura Alan Kwadwo Chematima firi mu da nkonti ya na ye idreche ye kase mi se yenimo no efiri tete sak before se meka chose mi nimu efiri tete na mi nim de wo waye okay ani hia ayese me bedu wachi that's it no no kase or track record yes no good track record yeah e bit me gina so yes the way forward no say Alan eba begina na me adom na say 2020 2024 oti ba o say papa no way na waye enti ese Ghana fu gina so because amanini bia no ho obeko ba bi so ko test election a ontimi nya bi se ade wi na me nyeye because ese timi nya bibia ebo wachi dom se nipa we wanye we da enti se nya gige de sade wi him mu a obetinya ye de aye okay ye ga gige de sade o man him mu a emabunu no yinim se de wo kan MPP aban emabunu Djubedie bi o hodom a o ho boa nim se youth employment wo apart from that no yoma peni kra de nako e de aba but for now we nako a em so mo kwa ho chire mo pa em se be nura na ye so musika no release be 3 months 9 months kra ni mpia mo ka Alan so wo sa ma ni ku no
e dey na Alan be different na e be ma mabunu especially wo mo a e bi o mo wie su apon ya bi o mo nya adwuma nya o be tackle youth unemployment enuma e mabunu anya no kwa be so na Alan Kojo Chematin se Ghana for ye to mo de ye kokromoti eyi no se ye man panyin ye kan di ni a obey the tackle sa issue. Okay, sir. So na me kan. I say Alan mon kasa no. Was only year akofo na start here. Yeah. Enti okoye ambassador. From there no na he appointing as a minister. Yeah. Akofo penso trade ministry okoyetuma. Na uni say ye Friday way ayeshe Alan Chematin introduce here. Okay. Friday way atade ayeshe year Alan Kojo Chematin introduce here. A man buy it. Do Friday Diana, Jan Mabuna Dinachi no, yes, chef at the car, Papa de Jumaya Bakwa, why no, say with me, why, because so we will be a who follow the boss Alan Kojo Martina. Papa no, the piano say African way. Every day piano, the answer African way. Because what she a people near my end, a tomb, and this baby or babu or baby swap. If you also so palm, my dear, will you be a and you see what am on man say the encounter say the echo. And aside that no, another than buyer or pointed as a trade minister. Alan or Wobetumi or ye papa because one district, one factory is under his initiative. Juma. Another nano or Torin was central region, now chief idiot chibi. Omokoya or Mako be your friend say cylinder manufacturing company. And on the said money, Mabuna, you befa because Ghana for years say a German woman, yes, say a German woman. But so far, I think say what the young some journey idiot say, Osha said the Amamuni si gonna at least far ministry Biana so also way now. I mean, make my say so far and so friends is so good no. I think say trade ministry is the fantastic. Or Oja, I found it with Jana now so. Wobetumi pa enti papa ne bae wona ye se dem kan adwuma ne de ye because aban ye change aban ye se saban bia no Ghana ye problem kase pa no ye adwuma enti aban bia ba adwuma emabunu no titiri nyanye that is ye problem se ye face yeah enti so hwe president Kofo introduce that is the free maternity care say Emma we Emma true that health insurance no money ade be fefa mu nana do so buy with the free SHS ide aba nti akra ni ko school no akra na say dey say obewu school no because MPP aban any swadi hu say Ghana ni ba bia be ko school na after Ghana ni ba bia be ko school no school na chi no obenya your friend say adwuma aye it the way forward ne say if say you probi betinya boy adwuma Papa no deliver even here with the trade minister or yejuma. So I didn't Ghana for young press Kojo Chematin. Ombra na offer duma ye there. And I know you call your friends a binu so Kumasi. Okay. You call a non a Ghana phobia you work from. It can phobia a moment ton toes, a tailor for any conform to Yama Brina who said baby aduno. Omuhia ala Kojo Chematin said Omla. It is self of a boy, my you be a caboma, you dear moon, and say any sanity, dear. I do not walk. We are caught near Kona, meaning as I could really pa. You probably buy, then you but it drew at the end of the day, no, say, Marco can Simbi. Thought is after maybe can Simbi, no, fata. I say, dear, so crap, Thomas, that say demonstration, says I walk on a man who could be. Because that many of them, because we are part of the organizers. Yes. And says something see some of the kind of I just say a party discipline committee and said your Ghana said Ghana your constitution is okay. It just a year as could do court and as could be because party no should change. Sure. Until say do be a respected your friends the decision of the party. Until you win the party needs someone the bar on channel. You know now it's a messaba. Now you start to the case so you discuss it about how party your friends and share on the bar on it. But I just say the do this work no. Now a jingle for some a jingle from to really just say especially any carbon tension a mabu teaching a barrel a mabu which is a mabu not
ye wa hala ko je chematin atun na se MPP party ye ko pe etu ahen ene ye si ahenfo a amoma ko yi akandifo a omomwa nye dimfa yewura alam ko je chematin entimi mra power alright mabunu no entimi mwa na yefa anan ko je chematin emra power we Williams Amoako ya ono on da mabunu na no enkankan ne schoolfo a omo asantimam ha omaje alan kwajo tematin atum se ono emra na fe omeye Ghana mampani no ono ena oda oma no ena ono so ede nensem ede atudwa no se de meka no abebia no oko YouTube a no man de doso ho no papa ewom ebi nso nyakura de anya no mesero se ene se de wiase na kono emfa ho kwaje no ma enyim etira bebia me kanfo ede ma se Hotline ghpagetv die ensem a efe na ekoso ebe se unkran na ebe cheche onoma bi ebe kire wo amamre ebe kire enoma e wo so de okọ anim no enna ye de brewo ebi ene Ghana tesen djubadi a abebia edi anapabia emra no nkron abom e wo Hotline ghpagetv e wo hanom eti abebia ko ne ko subscribe mai yehia more subscribers into no subscribe my ubia adoma bi wo hono umia so a obetime hu se bibia ekoso uwia na unwi na wasana like o like ya wa share e dia ma uni onamfofo omomo wa buchi Ghana fo nyina na omo enya bia hwe na bibia timi akonkan se o pese oba na fe o so ba be so ya sen a eni be display o kama because channel we ye channel bi a ipado do no ena hwe ya yensele back to that yeti for so ni apefo ejie di pa eti oba ye de obeto o kama obo se odwadie no so ebe ko so kama na bibi atimi akonkan